Abdi Kirana Pramudita. Abdi Sudah Kitara Sadedin. Abdi Sudirwati. Jadi dia minggu jam 4 ayeuna di pasar Kemah. Di dieu urang rek ngabuat tugas video laporan kegiatan jeung wawancara bahasa Sunda. Di tempat ieu urang rek beli bahan-bahan kanggo masak jeung makan di tempatnya. Wilujeng nonton sadayana. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Orang teh mau masak liwet. Jadi laukna teh aya kangkung, tempe, jeung tahu. Kangkungna tos dibeli, jeung tahuna ge tos dibeli. Pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. Pak, itu tahunya seberapa Pak yang putih sama yang warna ini? 4 ribuan, Beb. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Pasar tradisional, pasar sama modern mahal. Bagaimana rasaan Bapak nari kaisan? Ya tenang aja, tenang. Coba. Abdi rencana abdi. Jadi 9.000. Ya. Jadi Abdi tinggal beli bahan-bahan kanggo bumbu jeung tempe. Teterkan terusnya. Di mana tuh? Sabaraha? Sabaraha? Lanjut beli bawang bodas, bawang berem, cengek, jeung bawang bombay. Oh, jeung tomat. Ayo 2.000 apa? Jantan melina di dia. Bawang bodas belum aya guys. Mana tuh? Gak bisa kan? Oh, alright. Oke, jar target. Jadi warung mau di warung wae. Sereh di warung, salam di warung. Bawang bodas di pasar wae. Bawang bodas, cari bawang bodas. Ini bawang bodas. Janten sabab di pasar teh paling di
belanja bahan-bahan di pasar. Makanya aku yang menentang. Gak mau. Udah 2 kali tapi kaget karena ini udah dikasih kasih. jujur ya, beli sayur kangkung, tapi di jeng-jeng. Kanten kita ke rumah Abdi, naik angkot. Sabab lebih seru aja kayaknya kalau naik angkot. Naik dulu. Pokoknya Alex paten nyuci berasnya. Oh iya, Engke nyuci berasnya. Oke. Kasih tahu Bapak. Nuhun, Pak. Halo saudara. Orang nyampe Rumah Farisya. di imah Bukannya ini Farisya. Abi jeung rencengan. Rencangan, rencangan. Rencangan ya. Kan kita mau masak-masak ya. Nih, terus. Jangan lupa subscribe. Kerja bagus. 6.000. Jantan anu orang beli guys. Ayah kangkung 5.000. Dapat apa? Tahu sakit teh 4.000. Oke. Ada bawang bombay. Ini berapa tadi? 8.000. Ini beli bodas. bawang bodas sehiji 2.000. Terus bawang berem saparapat 9.000. 9.000. Terus ada sorry. 6.000. Oh ya, 6.000. Jadi ada serai, daun salam sama laos ini 3.000. Segini banyak 2.000. 2.000. Oh iya 2. Hargana 2.000. Kita unboxing. Cengeng. 5.000. Kita beli rai kok. 2.000. Dapat 4. Ya. Terus apa lagi? Iya, tempe teh. Tapi bukan yang udah tadi. Belum. Oh, belum. Tempe 6. Iya, ya. Sahiji. Genep ribu. Janten, hayu orang masak. Maybe one day I'll fall in a bookstore into the arms of a guy. We'll sneak into bars and gaze at the stars. Apa biar agak lembut. Nanti jadinya bukan nasi liwet, bubur liwet. Nah, akhirnya si baju hitam ini. Lagi ngapain Dan? Garam nggak buat Lagi ngapain? Nirisin. Maybe I'm just old fashioned. Mana ada yang jatuh? No wonder I've had no luck. Like I've seen in the movies. That's why you never fall in love. Dan anak baik yang soleh sini ya. No one's ever good enough. I wanna love like I've seen in the movies. Jantan, orang dia tos beres. Agus lapar bu. Masak-masaknya. Jadi enak we
iya kayak telur goreng. Lajeng cak kangkung. Jeung tahu tempe. Sambal. Terus nasi liwet. Saya enggak. Doa apa sih? Doa. Wilujeng tuang sadayana. Di semua makanan iya Arden apa? Suka di mana? Kalau menurut Abdi teh lebih resep ke tempe jeung kangkung. Abdi resep sambal. Sama sih. Saru apa asal weh? Apa ya? Sama apa? Sami. Oh iya, oke. Sami Abdi. Sami. Menurut Anjir. Wih, Iya. Kalau menurut Abdi resep apa tadi? Enggak. Kampung. Bener. Abdi resep daun blok. jeung sambal. Enggak pun kalian Jawa. Enggak kan Cedek. Kalau menurut Abdi resep ke kampung jeung tahu tempe. Oke. Padahal yang baik. Kalau baik, soalnya Kalau menurut Pandan resep semua. nasi kok nggak ada yang nyebut sih? Nasi itu wajib. Pandan resep semua kecuali piring jeung tempe. Jantan manfaat nu biasa diambil di kegiatan laporan jeung wawancara bahasa Sunda ieu nyaeta nu kahiji ti abdi nyalira abdi teh ngarasakeun sifat sabar. Sabab kita teh tadi beli bahan teu hanya di satu tempat wae, tapi kita nyari neangan di tempat nu lain. Lanjut abdi jeung rerencangan ge ngalatih negosiasi pikeun nanyakeun harga nu terendah ti bahan-bahan nu aya di pasar. Manfaat yang Abdi rasakeun, alhamdulillah dengan modal 10.000 Abdi atos warak pisan. Jadi manfaat nu Abdi rasakan yang kita teh nyaeta Abdi jeung rerencangan biasa diajar gawe baberangan janten gawe anak teh cepat selesaina. Manfaat dari Abdi teh Abdi jeung rerencangan biasa olahraga. Manfaat dari Abdi teh terang situasi pasar janten Abdi ka pasar bisa sendiri wae. Manfaat dari Abdi tiasa uang makan sayur yang banyak. Tuh makan.
video laporan kegiatan jeung wawancara bahasa Sunda ti kelompok 5. Mohon dihapunten upami bahasa Sunda abdi jeung rerencangan telancar. Sakitu wae, hatur nuhun. Wassalamualaikum